Hombre, estades aí? Hola, Carla. Hola, Marcos. O Boa meu noite. pésame á familia, Mira, Carla, olvidouseche a foto do Marco. Que pasou? No, é que Bueno, queremos que chegou o momento de tomar medidas. Ah, moi ben, como os ferrados. escoites, escoites. Concretamente, medidas de peso e medidas concretas. Moi ben, presidente. Medidas de Salame peso. ben, oh. Rajoicita, vamos a chamar. Medidas de peso. A mí que non me zaupen en Pontevedra que eu devolvo, xa. Por eso non pode ser presidenta. Bueno, Moi agresiva. os obligados onde quedaron? Ostras, nos Ai, olvidaos. os voluntarios. Que nos olvidamos. Aquí temos unha modalidade eles que son Vamos a ver. voluntarios obrigados. Olvidámonos. Vieron aí de la Daitana. Hola, boa Boas noite. noites. Hola, que Como tal? te chamas? Eu, Arón. Aarón. Aaron, sin Aaron. acento. Aarón Aarón e Aarón. Aran. Aran. Arán. Iván. Bueno, Casi. Iván, menos Casi mal, non o menos adivinha, mal. casi non o Vou me adivinhaba. acordar de Iván nada máis. Mira, estes obligados Aarón, aquí que fan. Bueno, explíquelle aí, Exactamente. porque hoxe tenemos un concurso precioso. Tenemos un xogo que se chama O Peso Xusto, no que van ter que adiviñar canto pesa o máis valioso de Galicia. Galloso! Pero espérate un segundinho. A xente reuse cando dixides. Porque é verdad. Isto é importante, letra pequena. Sí. Que? Teñen que adiviñar peso bruto ou neto. Pero ti non ves, bruto, é bruto, ele é bruto. No, é que isto é importante, porque hai que saber se teñen que adiviñar o precio. O sea, precio, sí. O peso de galloso con micro ou sen micro. Ai, falacha aí. Como lle vas quitar o micro Ai, que galloso? pregunta é Que é esa? como quitarlle unha costilleta a un pibul, que charranca un brazo en menos de nada. Pois hai que dicilo. O sea, que con micro. Galloso con accesorios. E que ten que adiviñar iso? Pois Eles eles. tres. Pero vamos a dar unha pista. Podedes escoller a galloso así, en peso, para faceros unha idea. Vos que levantades normalmente caixas de quintos, pois tomad a medida por aí. Vale? Vale, Levantalo bueno. e- Entón eu teño que deixar coller. Ti deixa de estar. Perdón. Pousadio con cuidado, que é da Coruña. Dalle a Aitana que anote, que nós non sabemos Ah, sí. escribir. A ver. Toma, Aitana, que mandaron canotes ti non se Quen fían de min. empeza? non se Quen fía. empeza? Vou deixar aquí a Aarón. mesa. Empezo eu. Ti és Aarón. Donde? Aquí? Eu son Arón, Aí. sí. Aarón. Apunta aí a Aarón, a ver que... A ver, Aarón, cantos... Veña, No, levantas. eu cruzo os brazos para que ti me podas escoller. Ponte Aí va, así. eh. Aí está, peso muerto, Vas levantar, gallos. A ver, Estás preparado? Dale. Él Sí, está Levanta, levanta. a modo, Dale aí fuerte, Eu... para Eu tampouco rebento, a ver. ¡Ole! Vale. Allá, canto lle estimo. A ver, bótalle aquí. A ver, Tanto anoto, jefe. medindo en caixa de quintos... Medirei 72. Con 72. Moi Aarón concreto, eh? meteu de 72. 72 kilos. Deute Non fit. vos A ver. podedes pasar, lembrade. Ahora es Aarón. Veña, va. Vamos arriba, Veña. Ai, Dios mío. Aí vai. ¡Epa! ¡Ole! Moi Aquí ben. collido un pouco máis de aire, igual. Diría 73, 385. Canto? Bueno. Igual, con decimais, 73. Non sei se marca pesa 675. Ahí está. tanto con decimais. Oye, aquí gaña que máis acerca sin pasarse. non? Sin Como pasar. Están xogando moi ben. Iván, eres ti, non? Está lo difícil, eh? Xa, ahora está lo que levantar, porque eles levantaron. ¡Ostras! Bueno, como nada. Claro. Es que vai a pesar menos. Cantos? 70,5. 70,5. Ai, ten chitipín, eh? Mirad que o mellor ten señor. músculo, o músculo pesa. Bueno, entón agora, a ver, 72 Aarón, Que boa letra tes? A verdade Aarón que 73 Moito e calendario deste pico, rubio. e Iván de 70,5. caligrafía. E agora Bueno, eu pois teste que pesar. teño que pesar, non? Aí vai Galloso. Que ven por aquí. Quen pesa? Quen se Espera. atreve? Non fagas trampas. Eu non. xa Cando queiras, enchúfase te solo. subes te funciona. Funciona. Aí está. 77 con 3. Por lo tanto, 77,3, ganador, Coqui. ¿eh? Hai un kilo. Ai, un segundo. Vese aí, Coqui. 77, 77,3. Muy bien. 79. ¡Buenísima! Señor. Ahí está. Como futbolistas, dedicando. Aguantando aí. Mira, Home. puxeronte kilos de menos, como se nota que a televisión engorda, que cada anos que No, levas no, aquí. tan forte seca, máis, bum, 70 kilos para arriba. ¡ram! Bueno, ¡Qué dámoslle barbaridade, a chavales! Cuca de Luar, ou que? Hai A que dar Cuca de Luar, forte Eh. aplauso, e ademais un Sí, aplauso señor. e o cariño de todos os do Luar. Bueno, sentádevos cos compañeros, gracias. Démonos ahora, eh? Agardamos o talento desta noite, ademais dos artistas, que se está Hombre. garantido. Outro non Vas sei. flipar. A ver que Seguro. talento encontramos. Bueno, Adiós. o talento...
11:20 no pasa, luar hombre? nesta noite da gran final de recantos. 11:20 a piques de comenzar xa a gran final. Bueno, a ver que pasa. Toma. Marcos, Carla. Manda talentos ao manda mellor esto precio. Romay para que esteas á súa altura. Gracias, Fernando Romay. Bueno, xa tenemos noticias de Fernando Romay. Bueno, xa Allí. vamos a empezar a ver, home. Sí. Co eclipse de altura que vamos ter aquí en É que Galicia. non ve a Romay. Bueno, a ver, de que se trata? Bueno, hoxe traemos un talento que cando vimos quedamos como a camisa de Lalo Penelas. Cheos de merda. No, a cadros. Ah, Onde está o noso talento? A ver, Aí está. Sube a ver, para arriba, Vamos hombre. ao primeiro talento a saber quen é. Talentosa. Unha talentosa Sube. que se ven chamando como teu nome. Hai que sair. Como te chamas? Andrea, Andrea, vente con nós. De onde es ti, Andrea? eu son de Santiago, de Moi aquí. ben. Bueno, pues colócate aí que creo que tes un talento especial. Non Que ten un descu- talento. Ten 3 talentos en un. Porque Andrea... Cuidado. Sí, cuidado. Nivel, hai nivel. Dijo eu, cuidado. Andrea fai malabares mentras canta nas alturas. Toma ya. Ai. Primero, non. sí, veña. adelante. Sí, puxe Tienes moi algo nerviosa talento. de verte aí. Queres música ou cantas ti xa? No, canta De ela, todo. canta ela. Canto eu. Tes Canta ela. o tema decidido que vas cantar? Teño. Tes o tema... Teño pensado. Vamos che dar varias oportunidades porque a min pareceme un pouco difícil. Venga. Vale, Veña. Adiós, Cando me Andrea de digades. Compostela. Cando ti queiras o Cando escenario é queiras. teu. Vale. Veña, va. Son unha cunca, unha teteira, unha culler. É culler! Tamén, vamos por outro intento, vamos. Venga, Andrea, damos outro intento, damos outro intento. outro. Veña, moi ben. Son unha cunca. Ahí está. Vale, un forte aplauso Eso, para Andrea. Andrea, Veña, bravo. terceiro intento, pero está moi ben, Xa É che moi vi. difícil, Moi Moi ben. difícil. Queres facelo ti? Eu non. Ah, Eu vexo aí na Praza da Quintana. Tes que aí. por de recantos. Para meterlle algunha dificultad, porque que cantan ben xa sabemos. Claro. Pero non lle metan Está así. moi É ben. verdad, a próxima subimos los Andrea, con forte esta aplauso canción. para ela, que fai moi ben. Espera. Vamos. vamos.